Ongeria bagikundi gya ntu bara bataukiri ni rongo bya Meru County baombeta kwethera bakenenkera thirikari ya Kiraito muronge ntuko mugwanja cia kwethera kwiringanira yeja ne gitumi gya kwethera baberetwe thirikari ne na kiretwanya mwanya turatumbeta kwethera tugitwo ni thirikari ya Meru na aria kuringana na bontuko mugwanja cia thira bakathithia maandamano 7 days ethera ute atue kayukwa undenda kuthurania disabled ngiri imwe bature county government headquarters tukare au ntuko mugwanja ura ukethirwa tukirijaga murungu akarukia mana from heaven na ndenda tuyukie course of action ye kumia county government kunde na bangi kethira ne kuro turute turwale cendene tutandike au tio twatura tumamirite umonka county government igwa matako yetu kuringana na bone ati nibethirite bagikurukira mithangiko imingi kumarira thirikari ya Kiraito muronge ombere ni gukuruka na aria baugite kinya bioski biria berine munya bakomba gwakirwo ni biakirwo na biranenkerwa ntu bange na gutege ntu bomba ni kuona na kuringana nabo bakethira bakithithia maandamano ja manene ja ntu bara bataukiri ni rongo bya Meru bichine cia thirikari ya county ya Meru ndio mwende chairman wa disabilities Meru County obu secretary general awa nibwo tukagita no thai twambiritie mashinan itobambirite kubanda no twithulungite sub county chionde na audit chionde na itwirite disabled bambiriye wika ngarama pambiye wika ngarama cia ntuko nyingi nikenda twa kutheta matheta yote nikenda thirikari county tuikua pene mwe lakini kwa jama ntu jako ga resources muremabu tha iyo to yakwonwa kwa muremabu na beru esa indine yonde